Generale Mutayomba ndetse na Kigingi baje gufata umujyi wa Rubaya, bakubiswe izakabwana mu by'ukuri. Ivumbi rirabatumukana. Nguko rero uko twinjiye mu makuru y'uyu munsi kuri Nino TV, katwizere ko mumeze neza. Mwe mwese mwakoze subscribe kuri Nino TV, mwe mwese mwakoze like ndetse na share kuri Nino TV. Tugarutse mu makuru yacu y'umugoroba, amakuru ya update. Tuje kubabwira uko urugamba rwagenze. Muri make tubazaniye icyo bita ripoti ya risasi n'amajeruhi. Mwana ndake namaze kwigerera neza, namaze kwigerera muri studio kugira ngo tubwire ibihumbi 60 by'abantu badukurikira kuri Nino TV. Abo bantu kandi bakanadukurikira kuri Kivu Iwacu Info. Urumva rero ko dukurikirwa ahantu henshi. Ubwo urumva ibihumbi 30 byo kuri Kivu Iwacu, 60 byo kuri Nino, n'abantu benshi ibihumbi tuba tubwira bigera kuri 90 hafi na 5 byumva ibiganiro tubagezaho. Ati byifashe bite? Ivumbi ryatumutse, ikibuga cyacuramye. Mutayomba na Kigingi barasubiza amafaranga bahawe na Kisekedi, kuko intego baherewe amafaranga yo gufata Rubaya. Isosi yabo Colonel Nsabimana, Colonel Jimmy, Major Juste ndetse n'abagabo bafite imitima ikomeye ba infantry, ingabo zirwanira ku butaka, bafashe iyo sosi bayimenamo inshishi. Bafashe isahani ya Mutayomba, bafashe isahani ya Kigingi, barayubika. Intare za Sarambwe rero zikora akazi. Ubu tuvugana Mutayomba ari ahantu bita za Mutayomba arareba Gikoma hakurya ye. Ubu tuvugana rero uyu generale autoproclame Mutayomba, generale autoproclame Kigingi, aba bose babundamye za Bibatama. Ubwo aho ngaho ni muri Gatoyi, bategereje inzira y'umusaraba, burira za Mitimingi. Umwe asubira Bitoyi, undi asubira Gikoma, undi asubira Ofomando D, undi asubira Ofomando E. Ubwo nabo bamacano uburyo bari baje bagabanya ibice ngo baje gufata axe ya Rubaya. M23 siroga yabo baravuga ngo jamais kutoka jamais kubanduka, jamais kutoka jamais kubanduka. General Sultani Makenga, abasirikare be ni indwanyi pe, mubizere. Nta gisirikare batatsinda, nta gisirikare batakubita. Aba bahungu bagira umutima ukomeye. Aba bahungu ntibumva inzara, aba bahungu ntibumva inyota. Ni umusirikare uba wambaye webingi, afite imbunda ku rutugu, inyuma afitemo udukompura, imbere afite icyuma, hano ku ruhande hafite ishoka. Aba basirikare bakubisa abahibu ba Kisekedi, abasirikare bakubisa abasirikare ba Jarike Habyarimana bavuye za Malawi. Aba basirikare bakubisa abacancuro. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wari umunsi w'intsinzi, wari umunsi w'ibyishimo kuri M23. Ati rero urugamba rw'uyu munsi ni urugamba rwajemo tekinike, ni urugamba rwajemo amayeri, ni urugamba rwasabye M23 kugira gute? Kugabana eneo kugira ngo igirite, kugira ngo ishobore guhashya icyo bita aduye. Mu gitondo rero M23 yahanganye bikomeye n'abasirikare ba General Mike. Urumva hari abasirikare ba General Mike, abasirikare ba General Maroke, aba bazamutse Remeka Miyano bashakaga kuza ahangaga Sake ngo baze bafate axe ya Ngungu. Mu gitondo cya kare saa 11 Colonel Nsabimana yababyukiyemo n'imitego, yababyukiyemo n'amashoka, yababyukiyemo na za dashuwani, arabakubita neza kugeza abinjije muri centre ya hehe epfo. Aragenda ahakikisha ko abataye muri centre hepfo n'ubundi muri centre ya Remeka. Urugamba rero rubaremeraho,
isoko ribaremeraho, barakubitwa, izasagutse kuri Yesu bakubitwa icyo bita iminzenze, bacirwa iz'ishyamba, ivumbi rigira gute? Ivumbi rirabatumukana. Amakuru rero arerekana ko aduyi wa Kanyaru yakubiswe bikomeye. Uyu aduyi wa Kanyaru wari wahateye ni Generale Obedi, uyu Generale Otoporokarame, Generale Theo Seguwa Mutayomba na Macano ndetse na Mika M23 yabakuye Karunga, Runigi, Nyakigano Centre, irabambukana ibata Nkokwe mu Kabande. Ngiyo rero M23. Ubwo ndimo ndabaha raporo y'urugamba uko rwagenze. Noneho M23 aduyi bavanye Kavuta niwe wari ukomeye kurusha bose, kuko hari harimo Generale Kigingi, Generale Mutayomba wibonanira na Tshisekedi, ari bo bafite amafaranga, nibo bari muri kope, babakuye Kavuta. Urumva Kibuno Mpamaguru cyangwa se Kabuno Mpamaguru. Ageze kwa Kopi ahasanga eta majoro ya Mutayomba, baharwanira amasaha 2. M23 izirika umutsina. Abasirikare ba Mutayomba nabo baragenda bafata icyo bita imidakubitwa, bayishyira mu kwaha, ngo M23 ntage batsinsura. Baragenda bisiga isomba amasasu ngo ni mayi. Ebana Dashuwanu yazaga ivuze icyo bita ubuhuha, yinjira mu bagabo. Aba bagabo rero bahita bajenguwa. Bamaze kujenguwa, aduyi ageze Gasenyi naho arakubitwa bikomeye cyane. Ageze Gatovu ahasanga eta majoro ya Kigingi, baharwaniye isaha imwe. Kigingi arakubitwa, ebana arakubitwa. Arangije yitegereza axe ya Rubaya, arangije yitegereza Nyambisi, arangije yitegereza Muderi. Aravuga ati aho gupfa none nzapfejo. Abinga amabinga amanuka Muhahirwa, aramanuka agera ahantu bita Bibatama, aragungira aho ngaho. Ni mu rugo rwe mu by'ukuri. Hari naho rero M23 muri Gatoyi hari za Muhahirwa na Bibatama. Urumva mu rugo kwa Kigingi M23 iri mu misozi ya Gatovu, Mumba ya Gasenyi, aho irimo irekura amakompura. Hehe irimo irakura amakompura mu rugo rwa Kigingi kugira ngo bamwerekeze hehe, bamwerekeze iyo yaturutse za Gikoma, naho muri axe ya Kaniro. Ubwo axe Kaniro ubureba ruguru mu by'ukuri muri iyo tuvuze Kaniro, haruguru hari centre ikomeye cyane hari ya Gatare. Ubwo iri Gatare ushobora kwashinga amashini gano ukaba washeringa za Masisi. Aha Kaniro rero na Gatare haduyi waho yakubiswe, yakubiswe kabisa. Yakubitiwe ahantu bita Karangara na Karongi. Aduyi yasherinzwe bikomeye cyane, arakubitwa, ahungira muri Gitembe na Bushiha na Mwandanda. Bivuze ko yashakaga kwerekeza Gatobotobo na Ruki, naho uhaduyi wahunze anyura Bushiha yashakaga kwerekeza Bitongi ndetse na Murema. Aduyi yakubiswe nawe aravuga ati mina itika, mina pigwa 5 kwa 5. Mina pigwa, mina itika, mina umia, sitarudia tena. Ebana M23 inanikorije sana. M23 inanipiga bya hatari. Iyo rero ni sitirepo y'uyu munsi. Nk'uko munkurikira, mba ngomba kubagezaho amatangazo y'uyu munsi, mba ngomba kubagezaho amakuru y'uyu munsi. M23 ku rugamba rw'uyu munsi yahafatiye ni ukuvuga ngo mu gitondo saa 12 za mu gitondo yari amaze gufata umucancuro umwe, ariko byageze mu masaa 5 imaze gufata abacancuro 3. Ubwo bose bateranyije ni abacancuro 4 imbumbe bafatiwe ku mirongo y'urugamba, ndetse bavanzemo n'abahibu ba Perezida Antoine Tshisekedi Chilombo. Mwana ndake rero ngaya makuru nabateguriye. Ubwo ntago mbabwiye ko ubwato bw'intambara, ni ukuvuga ngo amato asutse abasirikare kuri Paul Karundu
abasirikare bagiye ku rubuga rw'imirwano babwiye ko muri Plaine de la Ruzizi muri iki kibaya cya Rusizi harimo harategurwa intambara kugeza ubwo amakamyo 8 ari yagiye muri iki kibaya cya Rusizi. Ndabakunda cyane, mukore subscribe kuri Rino TV, mukore share kuri Rino TV, mudukunde kuko nitwe tuba dufite amakuru, twigerera ku mirongo y'urugamba, twigerera ku mirongo y'imbere, tukabazanira icyo bita idonido kuko urugamba rwo ahangaha rwabaye icyo bita ndanze, urugamba rwabaye icyo bita vuta ni kuvute. Ahangaha M23 mu magambo makeya ntago iri gusya ubwo kubika. M23 irimo irasya itanzitse, M23 irimo irinisha urusenda, M23 irimo irakubita koalisiyo sandame, M23 yisize icyo bita piripiri. Urugamba rwabaye icyo bita amagasa. Colonel Jimmy, Colonel Nsabimana, abo ni abagabo bamapanzi muri uru rugamba, ubona ko bigaragaje cyane, bacanze ikarita aduyi atatekerezaga ko yacangwa, kugeza ubwo yakubiswe impande zose agata Eneo. Ubu Eneo zose aduyi yakandajijemo ikirenge, uretse bibatama na gatoyi mu aduyi akiri, ariko nawe arimo arasheringwa, arimo ararasa vibaye. Turakomeza dukurikirane. Imana ibarinde. Bye bye, ciao.